personalization for ChatGPT. That one you can maybe 2 or 3 months update once, then we'll do their role. See, the thing is have to update is the prompt. Okay, so the apa yang saya dapat daripada training hari ini, kita dapat belajar, especially saya yang baru beginner untuk AI, sangat-sangat function, especially dari segi marketing and business lah. Bagi pendapat saya, tentang trainer bagus. Cara dia mengajar, cara dia memberitahu ilmu kepada kita semua, dan dia mengajar step by step. So untuk trainer pun sangat-sangat membantu and very helpful. Siapa yang nak belajar tentang AI, nak tahu macam mana kegunaan AI, ataupun siapa yang nak generate video tersendiri guna YouTube, guna AI, boleh join training ni. Servis daripada OTC Training memang sangat-sangat terbaik. Thank you. Thank you, OTC.